Kaya payabak po kay kayungan. Pagmusasyan tayo pungeni, ang kapiestaning Santo Niño. Kaniting misa, yabetala po ka ng katamang panalangin. Di makatuking intentions. Federico and Ana Marie Dizon and family. Adela Gonzalez. Remedios Manalang. Gemma Mercado. Josie Yusi. Ning Torres and family. Nelson and Severino Sun and family. And Monette Gutierrez. Antimuring pasalamat dari. Percy Palma. May Enriquez at Nelia Samson. Wedding anniversary, Archie and Mary Grace Rico. Para king speedy recovery ng John Ezekiel Ramin, Remilin Lau. Special intention, Lalaine Galang and family, Ronald and Agnes Lau. Birthday Thanksgiving, Arnel de Guzman, Antonio Carte, Natividad Panlaki, at Jonel Bukad. Antimurin para karing kaladwa dari Crispin Antonina, Isidro Sr., Domingo Sr., Aurora, Isidio Jr., Florencia, Ernesto, Reynaldo, Martina at Maria, Federico, Clarita, Leonardo, at Reynaldo II. Makiabe tama po, kindalit apamuklat.
Mititipon tam nga ni kilakinangipam po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kekon timurin. Maya payabak po kay kongan, Maya payabak po amo. pagmasusyan tayo po ngeni ing kapiestan ng Santo Niño, at Jesus gawa nang malapit ing kayang sarili kay katamo, makanyan man, pupulitang darayo kaya potang mikakasala tamo. Adwan tangeni ing kapatawaraning Diyos, si Chantal rin kay katamong kasalanan. Iyagkas tangening miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip aman o dapat, at niyeriwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo kuking Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming at yubanwa, akilala miya sana ing kabubugtungan mong anak bilang Diyos ang giyaman king kababaning kayang pangatao. At asamban miya anting mayupaya aming ginu ang giyaman king Canaan ning kayang kayanakan. Atok yan miya sana kambering tapatapuso. Saupan mo kaming salubong king kayariana, busan mi king aligaganing metong ayanak, at tanggapan mi sana ing kayablasanan ami pangako karing mapakumbaba. Ipagkalob mo sa iti king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makirandam tapo king amano na ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ting taong linakad king dalumdum. May nuknangan la, king karinan ang madalumdum. Dapot ngeni, ing sala sa slagyo karelangan. Maragul tula ing binye mo karela, o ginu. Meging maligaya ing bero, king uli mo. Matulala king mayap adepat mo. Karela, antimoing tula do ring tao, nang titipunan do ing pupul do, o nang pirarakayan do, ing pibandyan asamsam do. Uling ing pawod king batal do, kaya kayang leko. At pati na ing tambayok, karing karelang pago. Ika o ginu, ing sinambot king bansa, amen nalipusta at migsamantala karing kayang memalen. Simbut mo la, antimo ing pamanyambut mo, karing sundalos ni Midian, kanitang milabas sa panahon. Ding botas da, ring sasagupang kawal, at ing unipori mo irang, mengas ng daya, ing api, iyang tumampus karela. Uling mibay diya, ing anak, para kay katamo. Ing metong aanak alalaki, miyabyaya kay katamo. At iya, maging pamuntok tamo. Mayawos siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alang-anggang ipa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul, king kayaryana, manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ning aring David, at manalampakan niyang upaya, king mayap at matulid, manibat ngeni, at anggana king kapilan paman. Itingan, daptan na ning ginong mayupaya. Amano ning ginu. Salamat king Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyang bayong dalit ing ginu, uli ding makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Pisyag ning ginu, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pe pakilala ng tune. Ing pengako na kimbalen ning Israel, ene kalingwan. Karela, bitmuyang lugod ampong katapatan. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit dayang magligtas ng upaya ning Diyos. Ing
gumpening Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka, king Ginu, uling masaya ka, o meto yato. Purian ye kang bening dalit, at kulisak, king tula. Karing sablang sikot ining yato, ikit daing magligtas ng upayaning Diyos. Karing sablang sikot ining yato, ikit daing magligtas ng upayaning Diyos. Midalit kayong kapurian, king Ginu, manigtigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginu, aari tamo. Karing sablang sikot ining yato, ikit daing magligtas ng upayaning Diyos. Karing sablang sikot ining yato, ikit daing magligtas ng upayaning Diyos. Karing sablang sikot ining yato, ikit daing magligtas ng upayaning Diyos. Karing sablang sikot ining yato, ikit daing magligtas ng upayaning Diyos. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Efeso. Pasalamat tamo kin Diyos at ikpanan ng ginutamong Heso Kristo. Uling pigkaluba na katangkanwanan ay iba't kimbanwa. Pauli na ng kakatamong pangayagong kang Kristo. At uli niting pangayagong tamo kang Kristo, pinili na katamo, baya pamela lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan, arapana. Uli na ning lugod nin Diyos, telaga na, ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Heso Kristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganakaki katamo, king kapamilataning kayang pakamalan, aanak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, intungkol kaya kayo, king kaya kayong kapanaligan, king Ginong Jesus, at ing kaya kayong lugod ka rin sa blang banal. Ala nang patugot, ing kanakong pamipasalamat king Diyos para kaya kayo. Iyayabera kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalaik pa, king ipagkalob niya sa kay kayo, ing espiritong babiya kabyasnan kaya kayo. At pakilala king Diyos, ban lubos yeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaganan na lasanin Diyos ning kaya kayong kaisipan, ban abalo yu, ing kapanayan a kaya kayong kayaos. Nung anti karakal at degulan impengako ng ibye, karing banal. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalan tayo pungeni maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. At Jesus sinulong niya, kimbelwan, at grasya, at edad. At iko keni bantubad king kaburyaning igpa. Nung makananon na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Alleluia, alleluia,
at keko ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. Ding mapila na tao, lalapit dala kang Jesus, ding anak, balang itumpak karela, ringgamat na. Dapot, pengamuanan dala ring alagad, ding magdala. Inya nga pansin ng Jesus iti, mimuaya, at sinabi na karela, paboren nyo lang lumapit ka na ako ring anak, yula babawalan, uling para ka ring anti karetiya, ing kayariana ning Dios. Tandanan yu, ing ninumang tatanggap king pamag-ari ning Dios, kalupaning pamananggap na ning anak amalati, milub ka rin. At kinawul nala ring anak amalati, timpak nala ring gamat na king badang metong karela, at binendisyonan nala. Kapatad, ding mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king humilyo. Pasibayo po, mayapayamak kekongan. Kamusta kayo po? Kani pong 3 Domingo, ning bulan na ning Enero, keti po king Pilipinas, pagmasusyan tayo ing kafiestan ning Santo Niño. So today, we celebrate the feast of Santo Niño. Mapalad tamo po uling midinan tamong pribilehiyo or permiso iba't king Vatican, king Holy See, na pagmasusyan ing fiestang iti balang 3rd Sunday of the month of January. Iti meto niya pong pamangilala king malalam a debosyon tamo, ikatamong Filipino, lalong-lalo na king Santo Niño. Uling iti at niya pong malalam a pangayamut king kikatamong kasalpantayanan bilang Kristiyano keti king bansang Pilipinas. Tandaan tamo po na 500 years ago, anyang 1521, anyang imbinina ning Kristyanismo, mitanamya ketiking kekatamong labwad, ketiking kekatamong bansa, kapamilatanda po dening Kastilang misyonaryo nepo. At itang kwento, Magellan, yung kilala po, king history tamo, at iyang iniregalo, meto nga imahin, king asawa ng Raha humabon, anyang in-embrace kinahul ing kasalpantayan ng Kristiyano at may binyagla. So it was given to them as a gift, and that gift is none other than the image of the Santo Niño. Yapin po yung Santo Niño, it is the oldest, the first image na nikikatamong kasalpantayanan bilang Kristiyano ketiking Pilipinas. At nung pansinan tayo po yung Santo Niño, nepo, metong yang anak amalati. Kalupan na po ning akakit namin kayo ni King Gulot, yung image ng Santo Niño. Patse sinabi tamong anak, malatiya. Pero, Diyos ya, divino ya. At metong yang simbolo, imahin, na ning pamilarawan king misteryo ning pamikatawang tao ning Diyos. Ing Diyos, aari, ing Diyos, adibino, mi katawan niyang tao, meging niyang malati, migbabaya para kaya katamo. Yapin po yung Santo Niño, mayakit kani that Jesus is divine and human. Metong yang Diyos
ampong tao. Nabingi po bayo ko matutod, niya pumiklat king ka na akong Facebook, ikit kaya po itang nirepost na ning ka na akong kapatad, picture. Malambat niya pong picture, niya pang 2014, pero siguro may quite mga December or January, kumusyur nung Christmas or New Year niya po. Pero itang picture, makapost ka rin, it's a family picture. At watangal din, mes, no kung kasaya, hasta kaming kasaya. Anti kami namang mamyalungan, magmurit-muritan, ne po. At masaya, titiman, maliwalas itsura, ikami migakapatad, kaya bay mako, kakargan kay mako, na minsan, kaya tayo itong picture, itang bunsumi namang kapatid na lalaking maragul katawan, yan naman bibitbitan, mine po. So, we were like little children. Anti kaming anak ang mga lating mamyalungan. Regardless nung nalo kay edad. Ima ko, pila na yung banwa, mag-80 niya mo, ding kapatid ko, medyo tinala namang edad. Pero in that particular picture, wala mo pare-pareho kami mo. We were like little kids playing around. Mag-enjoy king bie, mag-enjoy king pamiabe-habe, mag-enjoy king kaya kaming pamisasan metong bilang metong familia. O ita po ing ikit kong larawan ka rin. Ing pangayanak, makakuha king edad mo, makakuha king age bracket. Nyapin ketang caption na nitang Facebook ang makarepost, itang picture ka rin, nga nang sasabi, stay young at heart. Stay young at heart, but remain youthful as a kid. Nga na. O ito yung caption na nitang picture niya po. Palyo nga ni pong panahon nga ni, bala mo, as ng kasaguli, ing sabihan mong maging kang anak. Bala mas naging kasaguling gawan. Lalong-lalo na po ngayon panahon na moderno, may iliwano po ring gagamitan da, cosmetics, bangtang maglupay ang anak itsura, ing metong tao. Nung bisa kang magpayanak, magpakulay ka mong buwak, ale? Nung bisa kang maglupang anak, at inamang may iliwang panulo na pwedeng inuman, bangkata, feeling mo, anak ka, yung energy mo, bala mo, anak ka, ale? Munta ka king parlor, magpalago ka, maglupa kang anak, o kaya, sali ka mong mahalan mo naman, medyo ating kamahalan, pwede kang maging anak, ale? Bala makita mo kasaguli, ing maging anak. Pero magastos siya, ale? Magastos. Nung ala kang pera, saguli, maglupa kang matwa. Pero nung ating kang salapi, nung ating kang kwalta, pwede kang mag-itsurang anak. At ina pong modern aparalan ngayon munta ka mo kang belo, ale? Pwede na kang payanakan. Pwede na kang ilako wrinkles, pa facelift, ne po, at pasantingan kutis. Wapin naman, lupa kang fresh, lupa kang anak, agawa mo yan nung ating kang pera. Magastos ing baluta mo, magastos. Pero, yan, ing pamag-ari na ning yato. Ing pamag-ari na ning yato, yan ing maging pamantayan tamo. Yan ing maging standard tamo. Pero king pamag-ari ning langit, ing pamag-ari na ning Diyos, makanyan. At nining sukat tamong tularan, ing modelo tamo keni, alangaliwa, hi Jesus. Ing Santo Niño, ing maging modelo tamo, bang kanita maging tamong anak. Although yan yung panahon na ini, karakalda po ring magpanggap lang modelo, kung pakyapusan yu, nung gawan yung gagawan ko, siguradong maging anak kayo tsura. Pero that is
in the standard of the world. Pamag-ari na ning yato. Pero Jesus, aliwaya. Aliwaing kayang pamag-ari at siya ing sukat tamong tularan, yung maging modelo tamo, king kayang pamaging anak. Why? Uling Jesus hanggang anibatan niyang anak yang malati, meragul ne, hanggang 30 years old ne, 33 years old ne, he remained young. Eya tinwa Jesus. In what sense? Aliway tang tuwa na malami ne meragul, enemig mature, ne? Ali, no ne, kretang katangian, ayakit tamong masala, pepamalas na kikatamo ning Ginoong Jesucristo at nanini yapining kapakumbaban. Humility. Baliyo po king kikatamong first reading, ibating libro ng Propeta Isaías, at niya namang pahiwatig keni nung makananyang meging anak i Jesus, ing Santo Niño. Sabi na keni, may nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Nino ring taong lalakad king dalumdum? Who are these people who are walking in darkness? Ding taong lalakad king dalumdum, ilaretang magpanggap, ilaretang manalipusta, ilaretang mahilig magmanipula, ilaretang mangdakurak, karing kaparadang tao, ilaretang manalipin, oren ding taong lalakad king karalumduman. Why? Because they think they have the power. Isipan da mayupayala. Agawada yung ega na gana. They can control other people. Pwede dalang tapak-tapakan. Pwede dalang lawen malati. Dening taong makaypailalam karela. That's why they abuse other people. Ila ring taong mahilig manyamantala. King kahinaan da, king kainan da, ding aliwang tao. Ila ring taong lalakad, king dalumdum ne po. Ding mapanghamak kareni. Kabaligtaran, ingkang Jesus. Uling Jesus, nageway makanyan. Bistaman Josya, pero iya minapi, iya minghamak, iya menalipusta, nune iya pa mismo ing susuyo, iya pa mismo ing manos bitis karing kayang alagad. Pengalandakan karing aliwa, I am somebody, I am the Son of God. Nyapin, whether you like it or not, you have to follow me. Ating kung control kay kayungan, I can manipulate you, I can abuse you. Nagewa ning ginutang Jesucristing makanyan because he was humble. Wapin naman niya po, Josya, pwede yung manatili na kitang matas, pero pinili na ing magbaba. Makiyabi kikatamo, makisan metong. That is the mystery of the incarnation. May kisawot siya ing Diyos kikatamo. Kapamilatana ning kayang anak, Jesus. Humility ne po. And when we are humble, we acknowledge the fact that we are not complete. Etamo sapat. Ang yang ating taong bagay at syuke katamo, still, there's something lacking. We are not self-reliant. Kailangan tapamuring maging magdependi, kingapong Ginoo. Kalupad na puring anak kamalatine po, they cannot survive without their parents. They cannot decide for themselves. Tuki-tukila rin mamintula, nuno ko niya yung pengari, imay, tatang, karinya, makatakiki, tay-tay, ding anak. Because he is dependent.
Because he believes that without his parents, pwede yang malili, pwede yang mawala. Alayang akarapat, he is helpless. O yan ang anak kamalate. At makanyan mo naman sana'y maging attitude tamo na kikilalanan ang Diyos bilang kakatamong ipa na palagi tamong magtiwala kayo, magdependi kingapong Ginoo. At pong aliwa kakatamong attitude, I can do everything. Alang pwedeng magdikta ka na ako. Gawan ko yung buri kong gawan. Bala mo, at yun nangan kaya kayo mupaya. When in fact, you are even less. You are lacking. You cannot survive on your own. You cannot live by yourself. Otherwise, you will be living a miserable life. Malungkot ing kabilyan. Potang kabud ka mo magdepende king sarili mo at lalawen mo ring aliwa na bala mo alang kwenta. As if they are not existing. As if alalang ayam bag kimpamanyulong mo, kimpamandagol mo bilang meto nga tao. We still rely on other people. We cannot be on our own all the time. And that is arrogance, ne po. That is pride. Potang isipan tamo na etano kailangan ding aliwang tao. Etano kailangan ng Diyos. We are self-sufficient. Makanyan. Ing tao ating makanyan na klaseng attitude, siguradong ing ginawa na, ing sarili na. Mileleya, ing apong Ginoo. Nane, paintunan ing Diyos. Uling isipan na, ko kailangan ning sao. Yaku mo, agyo ko na. Nyapin, makakalingwan niya nga pong Ginoo. King kayang biye. Pero alawen niya Jesus ne po, manibat kingibat ang ganang anak meragulya, but he was still dependent on the will of his father. Memintuya. Ang yang masakit ining arapana. Hanggang mipakuya at arapaning kamatayan, pero aliwayng kaburyana, ing penosignana, nune ing kaburyana, ning kayang ipa. Ale? So sana po, makanyan mo naman ing kakatamong ugali. Apusan tayo, Jesus. Inyapin po, Jesus, king kakatang ebanghelyo. Ginamit dengan tingalimbawa, may ngarila namang visual aids, dening anak, dening lalapit ng anak ng Jesus. Mupin, dening alagad ng Jesus, pengamuanan dala pa, dening pengari siguro na magdalaking karelang anak, mangantap, pabless dala mo, ding karelang anak. Pero sabi naping Jesus, nga no, tandahanan niyo, ing ninumang etatanggap king pamag-ari ng Diyos, kalupaning pamananggap na ning anak kamalati, milob ka rin. So, nano kaning requirement, naning sukat, gawan tamo, maging kalupa tamo, banta, milub tamo king kayarianan ng Diyos, maging kalupa tala, dening anak. Buri na sabihin, maging kalupa tala, ing santo ninyo, ne po. So, alayo king age bracket yan. Matwa ka, anak ka, pwede ka pa muring maging anak. Basta't biyasa kang mamintu, magtiwala, magdepende king nga pong Ginoo, at manatiling mapakumbaba. That is the challenge to all of us, ne po. Pero maralas ikatamo pa yung maging sumbagal. Bangka nita, ilapit dening mga lati. When I say mga lati, aliwa mo puring anak, rening kids, ne po. Nune patinamo rin puring mga lati na kapatid tamong mangailangan, ding pakakalulu, the helpless ones, those who are in the margins of the society, ila ring mga lati. At patsiyang tatanggapan tala din, ding pakakalulu, ding mga lati, dening helpless reni, then, mas masaguli kay katamu ing milub, king kayariana, ning banwa. And at the same time, we remain as young as well. Yapin po itang caption, sasabihan ko nanding kaya kayo, kaya tang nirepost ng letrato ng kapatid ko, nga nang sasabi, stay young at heart,
Remain youthful as a kid. Pakyapusan tayo, gawan tayong modelo ing anak ay Jesus, ing Santo Niño. Amen. Sasalpan tayo ko King Diyos, ipang mayupayang tutu, dinalang King Banwat-yato, at kang Jesucristo nga anak ng bugtong nga ginutam. Pengagliging upaya ni Banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalab ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katungaldo, sinubliang medye, pepay tasya banwa makalukulok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang pong may ngamate. Sasalpan tayo ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King pangapatawad na rin kasalanan, King pangasubirang miyading mete, at King Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamang King Ginutang Jesucristo, ang maging metong aanak, ding tao ban agawa na katang anak ning ipa, at nga tamong sumabi, Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ban mi kamasanting apami kain tinti, pilatan din pengari at din karelang anak, banding pengari, itururong makibat para karen karelang sarili din karelang anak, at banding anak, balik dandong met mong kapasalamatan din karelang pengari, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Banding emi pagkalaman anak, manalig laking paintungol, at manangit tula kimbie, at ban maging mabungal la karing aliwang paralan. Banding kebatingan anak, mi pamatulan la, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Banding bisang mi kay anak, o agyong paragulan ding at tsukarela, so paano saning komunidad kristyana, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Banding anak, dagol laking kapanatagan at kalingapan. Bandagol lang mitmulugod king kapayapan. Aating masabal king sablang malati. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ban maging kalupatala ring anak. Abalaw tang kailan ing kiyakatang sariling importansya at maging makabuklat tamo kin Diyos at karing kalupatang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ban tamong malapit kin Diyos, anting karake king pangalibak ng Kristo, at talapagmana king kayang ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ngeni aduan tamo po ing sariltang kapagnasan. Ginoong Jesucristo, pakiramdaman mo ing panalangin ding kalulu at ding mga lati. Uling ika ing ginumi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Makyabe tamo po king pamagkanta king dalit para king pamagsadya karingayin. Kung Diyos, kakuyang-yang alaka, pekamanyaman, bilang ako, kapurya, king pikalubnan, kaligtasan. Mapaglunos yaing Diyos, Diyos yang makatuliran, yapamuring penalikan ang gaking kasakitan. King ka kong Diyos,
Diyos na pakibatan. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, peka manyaman, bilang kaku, kapurya, tingpig kalugna, kaligtasan, bilang kaku, kapurya, tingpig kalugna, kaligtasan. Langin kayo kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya arapaning Dios ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ning Ginoy tindaon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayan lagyo, king kay katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami kambering masayang puso at mabiye kasalpantayanan, pagmasusyan milangeni ring misteryo ning kayanakana ning kekang anak, ameging metong ke kami. King kapamilatanan niting sakripisyong darawon mi, ay biyemi sana ing karampatan apamanyamba, at ganap apamakikasundu keka. Itiadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At keko, yat nayo ring pusuyo, makayat na no king pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kingaldoy ti kakatmuan mong tula ring puso mi, nganing akikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayayakit siyang anting metong ke kami. Kristo ya ing anak mo, bayo pa ing sablang panawon, dapat ngeni mi bayit ya king panawon. Di natangyaban iyangat ing sablang bagay king kayang sarili, ban ibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayran ing ketawan, ibat king pangawalen na king kekang kayarian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel, karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layin makiabe, alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, banal at mayupaya, mipnuyain kanwa, mipnuyain yatu, tingkay kang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Maniyaing daratang, kinlagyo naming Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Tunekapin banal oy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan,
ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. O kinutala pagligtas niya ako, hingkapangilatan ni krus mo, at pangasubli enye mo, kinabus mo kami. Inyangyan ni gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamu-amu, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santi Iglesia mong makalaganap, king metuyatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan wala naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekaba ning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngani manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning kekang pakalulu, parati keng mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan.
kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan, ding ke kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan may ampong biluga, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man ke kayo. At kekon timurin. Ipakita mo nga ni, king misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kapayapan. Kapatad ni Kordero ning Dios, niya'y milalako, king kasalanan ning yatu, mapalad na ring maiyawos, king apuna ning Kordero. Ginoo, ekmatampang tanggap keko, dapat ikas may amano mo, kumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinlugod mo at linga. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king pikalup mo ke kami, pamangan mi alto papie mo nga, tuknangan mi alan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lubot mo at linga.
Alaring batuin ning bengi, tatayid ka ring maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para ka ring tengarimi at kapatag, kamag-anak at kasiping pale. Numan kabayat ting pupuat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Karimpong kayabe ming sisimba kin live streaming. Sitlod tamo ban pangadyon, ing dapat ay spiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan a sakramento. Kalaguranda ko, may gitkin sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan ko. Dapat pauli na ning pinandit, era katanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kenim puso ko. Kakaulanda ko, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisametong keng lubusan in sarili ko keko. Emo sana'y pahintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Oratio Imperata itamuan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniti masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamateno, karinda kalatao. Ipanalangin mi, antabayanan mo rin taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo rin doktor, Narcis at ding sablang lilingap karing ni salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawano, kumayap na sanang malagwa, ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangangang kapainawan, netang mayango nabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikayap din sabla, at ban makasahop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipanagya pumigego, impatok nangan mo no, impangakalat itong virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mababiye ang pomag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananggo. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na hindunin Diyos, emo sana pisawili ing aklis mikeko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kananwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami.
San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Santo Niño, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting Eucharistia, pinawi mo ing danup mi, kambening anak mong mibait king Birhen Maria, parati misanang pagdulapan ing kekang kaburian, sumulong king edad, kabyasnan at grasya, at ating kamalayan king kalugod-lugod kami keka. Iting anadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili ake kayo. At keko antimuri. Ito ko ring buntok yu para king masusing bendisyon. Kaniting Eucharistia, pe parangalantaya ing Santo Niño, ing anak ning Diyos, mi baitya, anting metong abingot, dapot, menatiling metong ayanak. Sinulong niya king edad, making metong yang matikding lalaki, migligtas kaya katamo kapamilataning sarili ng matampang desisyon at pamagtagulaling. Iting lalaki, ing sukat tamong tularan, ing kayang biye, ing sukat tamong isane, ing kayang katuliran, lugod at ganaka, sukat tang irake karing makapadurot kaya katamo, ban maging kanwanan kayo karing sabla. Bendisyonan ako sana ning Diyos, kayating kararaptanan, ing ipa at ing anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umeko king kapayapan. Salamat, Viva Santo Diyos. Niño! Miras na